Anya laki din! Pag-aasi man, Mare. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal, Mare? O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga ni Loida kasinsin ko. Kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka, Mare? 37, Mare. Ay, pag-iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Saan gayam nga umanay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mare. Kitag man. Ala, agkapita pa'y nga mo na, Mare. Mapan ko alain na yan ti syurak ko. Intom na damdama. Agkapita pa'y. Nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Apay impadawat na dayta ba kay? Wan, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat ti mood na. Iso asaan nan nga impabayad. Gusto tado saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit din. Ay na, naimbaglaki din na nalpasin ti kasar, ti kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mare. Ay, wan gaya. Nakita ka man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, Mare. Ay na, agyaman ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay ko kano ti sandal asuot ko. Napinda sa talaga day, Mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay, katwin na, Mare. Nagmayat nga rin timpos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo, ti sandal nga inted ko. Nagmayat pa iti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kami ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti awanan ba nga graraman? Nay, kit-kita na ito cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Pagbugkaw ka pa. Hindi ka mga ibagan niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo ti reaction mo salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day? Anya laki di mo, di bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamat basila ba nagmuday, tapakay? No para kun ka, basit abanag. Siyak, saan? Mawatam? Malahustom bakay. Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sanay. Saanan ngay pagpagam? Inton kwan, ihahype mong tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kitam! Uray kitam talaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwin nga ron, Mare. Nakitak mo lang day, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, Mare, si ka talaga ti patpatamaan na. Agasam man, imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lano bagay na. Kunana. Saan laaday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na, talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na! Anya laki din. Si ka talaga ti patpatamaan na. Nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay nang agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nag-react. Dahil tangarod kat, Mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man?
Dakman amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudo ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man, nana. Ha? Ada ko ma-order iti online. Nga maawan mat gayam load ko. Anya nga iti orderam ko ma iti online balasang ka. Agorder ako iti sandal, nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumat. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat nga min iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day jay mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man, nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet, kalpasan ti talo, wano upat nga aldaw. Nay, si Mang Putin ni Bagyong Krisay. Ada pa yun ti Bagyong Dante asumarsaranaw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni bakit istiling. Apay, ada importante nga awagang. Awan. Adala order man iti online. Anya nga ita? Sandal! Kisti ka matis, Mike. Makapakigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugkaw kaya. Dumanamag. Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti panagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kitang ibagbagay. Ay, basta. Agorderak iti 5 inches asandal ko. Imbis na butas, ti order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Day. Naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat ti pa nagkatawam. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamatan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impos naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamag nga nakasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan, sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya iti dadya babae, Mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti ipos na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay kituwin na, Mare. Ag-comment akto. Anya laki din Tanya kunakton. Maasar kan ka, ano kasta mare? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngamtila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanyin. Kamaudyanan na. Sumangpot matla itangal daw ti order ko asandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdamay di istor ni bakat istiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Nyalaki din. Ay shock pa iti kunam. Noan niya timbaga. Iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Agbagbag yan. Nagpigsa ni Imaw. Oh. Ay napo. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano agkimat. Ag sandalak lata. Tapno man makita da dya abanje. Kan agraman mo tan da dya abakla. Anya? Ay Diyos mio Marimar. Talaga may gigidan day tadadalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka malangan iti biyak mo. Anya laki day.
Hay, pumanag na ka. Nagpigsa lang nga rodon ti angin, mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May sakamat. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takanuking ka, mare. Anya laki. Aha! Concern tarupang, may sakamat. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kang tudong. Mapan ko alaan ti order ko kasangsangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adala ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi, mare? 5 inches a sandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, win mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ah, ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak da ita. Iso apang nga asem tabayadam natin kanya. Ay danag yun, aya. Adama pagbayad ko Apay, just aya. Anya, ay katala, yag mo nga rodon ti bayad mo. Aday ta. 1 kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto a barya Na, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rodon irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Hay, huwag maibagay king ka. Namay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kang todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Diyan amuking ka. Rumwarak into madamdama. Inak ijes sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awit ti tripod ko. Ta ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ijes sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan amuking ka ko na manay. Talagang saan adadahal ti ulaw. Salbag ka. Naisimpa akong ti tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjay nga agraraman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Oo na yan, Tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka dita magpaspasikat. Saanak nga pasikat akastoy. No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Hoy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam daytoy. Anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, namamatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayat, Tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan na kumawag. Ay, umawag ka iti riskyo, tayo dati umay. Tapno adaman tinaidumduma adamag ita. Naidugmam gapoy di pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din.
aya. Siyak ti mababay nga po iti aramid mo. Oh. Ay, nanay ko. Mhm. Nagsakit ni Sumsum ko lakay. Natapilo ka kumot nga, men. Ay, kagungunam ah. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, 10 inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Uri nagpigsa ti angin kanto daw. Salbag kakiday oh. Sigamit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti Sumsum ko. Kaya kastapay lang ti magbagam kanya. Kanya kapagkat. Tinakpay ang buka isakit man. Ay, isaki nga ibagbagam mo. Tong pagkakidi nga itagnakam kan. Nagkuna nga min, mapangkagram-ram pa, nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang araw itayang. Gusto ko mamatan Ingkakit di gumatang iti iagas ko iti Sumsum ko. Saan matla sumardagan di pa nagdara na. Gungguram ko nakmanay, nay. Saan ka mga imbaon tapno aramidem. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagadutag parparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka. Dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Kapulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag ngamin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Neranamo nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kon para king kamare. Ay na. Una yan ay atikastoy. Kat ayan na nga yung video managrampa. Ipos mo na. Tapno bilib na kiti tatnao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamat akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapno makita ti tattao. Kunam nga rod kanya nga video ka. Tapno makita ti tattao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mari Banjay. Pasensya, iti nailawan anay bagbagak, iti napalabas nga daw. Yan niya laki din ngamin, Mari. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa abagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mari. Mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mari. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.